mama na wewe, msaada wa pekee ni Yesu. Yes. Yo. Ala mandele pela la. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi wewe ni mtu aina gani, as long as wewe ni mwanadamu, unaishi kwenye mwili huu, unaishi chini ya juu, kuna wakati inafika, kila kitu kinafika mwisho, kila kitu kinapata, kila msaada. Una fedha lakini haiwezi kusaidia, una mali lakini haiwezi kusaidia, kuna watu unaamini lakini hawezi kusaidia. Una marafiki lakini hawezi kusaidia, una majumba makubwa lakini haiwezi kusaidia, una fedha lakini haiwezi kusaidia, umekusanya chakula kwenye ghala lakini hawezi kusaidia. Wanawake warembo katikati yako lakini hawezi kusaidia. Mama yako hawezi kusaidia, kuna wakati inafika. Mke wako hawezi kusaidia, wale uliowategemea hawezi kusaidia. Inapagia msaada wa pekee ni Jehova. Jehova Emanueli, 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 aliyeshinda mauti. Yeye pekee ndiye ana uwezo wa kuponya mihuri ya kishetani. Yeye pekee ndiye ana uwezo wa kufungua. Yeye pekee ndiye ana uwezo wa kupomoa. Yeye pekee ndiye ana nguvu wa kushinda mamlaka ya adui. Shetani ni mwizi, muuaji, mharibifu. Ila Yesu mwana wa Mungu, ila Yesu mwana wa Mungu ni mfalme, ni muweza, ni mwenye nguvu, mwenye mamlaka, ni tumaini, ni ngao, ni maficho, ni uweza. Kuna wakati dunia hii itafika mwisho. Wewe mpita njia, wewe unanisikiliza, kijana mwenzangu, mzee, mama yangu, inafikanga wakati inabakia kuna msaada, inabakia kuna nguvu, inabakia kuna tumaini, inabakia kuna msaada. Kama mahali inafika wewe pekee na Mungu wako ndio atakuokoa. Madaktari wamejaribu, wanadamu wamejaribu, wafalme wamejaribu, wenye mali wamejaribu, haiwezekani. Umepelekwa mpaka India, umepelekwa daktari mkubwa, haiwezekani. Unafika mahali umeingia popote pale, umejaribu kuchukua fedha zako, hatuwezi kusaidia. Unafika mahali unalia kama huyo mfalme. Mfalme aliomboleza akasema, mama, ikiwa Bwana Mungu wako atakusaidia, mimi nitatoa msaada kwa ajili yako. Ikiwa Yesu atakusaidia, mimi nitatoa msaada kwa ajili yako. Basi wewe unanisikiliza jioni ya leo, tumekuletea msaada wa pekee, tumekuletea tumaini la pekee, tumekuletea nguvu za pekee, tumekuletea ushindi wa pekee, tumekuletea uwezo wa pekee. Uwezo ni jina la Yesu, uwezo ni jina la Yesu. Maandiko inasema hivi, jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wanalikimbilia wako salama, wagonjwa wanakimbilia wako salama, mayatima wanakimbilia wako salama, wajane wanakimbilia wako salama, wanyonge wanakimbilia wako salama. Jina la Yesu.
katika maeneo haya hakuna msaada wa pekee. Hakuna jina lingine, hakuna ufalme. Majini hayana nguvu, mizimu haina nguvu, uchawi hauna nguvu, nguvu yoyote ya giza haiwesimama mali Yesu yupo. Akiinuka mapepo yanatetemeka, akiinuka wachawi wanatetemeka, akiinuka mizimu inatetemeka, akiinuka mapepo yanatii, akiinuka waganga wanainama, akiinuka majini yanakimbia, akiinuka waganga wanatetemeka, akiinuka wafalme wanainama, wanasujudu, wanasema mtakatifu ni wewe. Wakuu wanainama, wanasema mtakatifu ni wewe, uliyeshinda mauti, uliyeshinda uchawi, uliyeshinda uganga, uliyebeba masikitiko yetu yote. Tulikuwa tumetekwa nyara.